Thlik Thlok thlir tu te chibe ule tun tum chu Bana Kaih chung chang thlir ho na kan nei don ani Mizoram Sarkar flagship program mitam takin diltu ma kan in buat sei mek na Bana Kaih noya lon diltu mi sing khat sang khat zali somthum pakwa omzinga lon la tak tak chu mi zani pakhat chia ania mason na Bana Kaih diltu zinga Sarkarin an bana an kai sakza thi za pakhat point pasari panga chia ania dil lo tling an tlem hle he Bana Kaih chung chang buai pui tu le hemi chung changa mo phoi tu Mizoram State Policy Coordination Committee chu animin khan Planning and Program Implementation Department Committee Ruma and Vice Chairman Dr. K.C. Lalmal Somzawa Advisor to Chief Minister Havin Antukoma he meeting a hian handholding phase 1 malak na clear let na an nei ani Bana Kaih hi ZPM in thlan campaign na an aw hlapui ber mitam takin an tlin pui po ni an hriat ania an campaign aw hla chuan he Bana Kaih hi da kham ngai lo le pung om lo nia soini in hei hian thalai rwal a hi play ani an sarkar hnuwa an aw hla ti puitling tur hian Bana Kaih hi sarkar flagship program a mangzuin hemi tan hian scheme le guidelines te an siama hemi buai pui tur hian Mizoram State Policy Coordination Committee an dina thei patopin ma an la ani nimina MSP CC meeting a tarlan ani dan chuan he scheme phase 1 an kalpui lai khan mi sing khat sang khat zali somthum pakwa in loan an dila loan deal tu zinga hian pomsak an nei tlem hlea deal na zasari pahni chia pomsakin hei hi deal tu atanga za aparuk point pakhat pathum chau ani hetianga deal na pomsak atlema wang hian adil tu tam tak chuan beidon thak an ti thu an soi reng ani loan deal na an pomsak zasari pahni hi bank sang sanga loan an pek tura thon ania chuti lain bankin loan an pek bel khom chu mi zani pakhat chia an oma chu loan pek tura an recommend atanga chutin za asom ni pariat point paruk pathum ania mun lia thena mun khat aya tam deuh hret chau ani sarkarin loan pek tura a thlan zinga za som hi pariat point paruk pathum chia bank ten loan an pek atang hian sarkarin loan pek tura a thlan te hi bank ten an ngai poimo lutuk lo ni in angai thei loan pek chho alama hian Mizoram Rural Bank chuan pechuak tam berin mi za somnga pahnih hnena an pechuak to a State Bank of India in somli an pechuak to a Mizoram Cooperative Apex Bank in loan som pasari an pechuak to bok bank pathum te hian pending an nei dan nimina tarlan dan ani chuan bank pathum te hian pending an nei dan nimina tarlan dan chuan Mizoram Rural Bank in pending za somsari paruk an neya State Bank of India in somriat pali an neya Mizoram Cooperative Apex Bank in somni panga an neya pending te hi an pe angem hriat ani lo thung loan atana sumpek chwa bel khom chu cheng noi sang khat zali somli pakhat point paruk ania loan la te la ka inza lo nuai don lain cho rwalin mi pakhatin cheng noi sari point pakhat pasari an la ang ani nimina an meeting borwa ka tanga thleirin phase 1 noya deal na lut pomla ni lo zinga hian a then chu pom an ni le don mai thei ni in alang Bana Kaih scheme noya hian Chief Minister special package a omboka hei hi chu loan ni lovin Chan puina sumpek sem policy kan ti thin angkha ani thung he Chief Minister special package deal to hi phase 1 a khan mi sing ni sangkwa zanga somsari pakhat omin heng mi te zinga mi sang ni zani somnga pariat te hi dong turathan ania deal to zinga za pasari point paruk pathum thlan chwa ani tina ani deal lo tling hi an tlem hle ani
he Chief Minister Special Package dong tu mi sang hi zan hi somnga pariat te hne na poisa pek chua to hi cheng noi sang khat zariat somthum pathum point panga pariat ania an don zat a en ang chia lo ani arin oma so orwalin cheng sing riat sang khat zan hi pathum le poisa somriat pariat andong anga chu thei ani poisa kan chem ve don lo ti tu te chuan mi sang ni zan hi somnga pariat te na an lo sem ve ren to alo ni hi empo ni se hand holding scheme phase 2 kalpui ni to in adu apiang tan dil thei ania nimina report angin phase 2 a hian loan deal na za somthum pahnih alu to a Chief Minister Special Package hnuaia deal na sing ni sang ni zathum somruk panga alu to bok deal na hun honlai ania deal thei ani phase 1 a ero loan deal tu za pakhat point pasari panga chein loan an la a Chief Minister Special Package deal tu za pasari point paruk pathum chein andong ti shechungin adil tu ten deal athamai thei ti ve ngot meyang khati zongkha tuntuma kan thler ho thei te chu ani e